chomori ni maita bangi asorongo ragusiabira kubwatie enko ya semyake menge na gati abali babiri bakora buya sana asenko yokorwa gasitiro bali gusi no mogosori Charles Momanyi kokosori kinga kivune chiga timu ya Tusker FC na babanyangongo babwango iga amone timu ya Harambee Stars na tebya mange ntabete gusanganire rero iga etogoche ya mase mukuru asenka yaye ase county ya Nyamira bote bya iga konti yite ni bikongusana ngenyoroki aiga mbukimoli mageli omwaga mo ward county ne ya Nyamira county ne ya Nyamira aino mwana weliro bali ya Nyamira odere trafete gusangana rero iga somurubiri bwechi gosori asegetaseni kya Ndizi TV aiga no bwansumo gusina buna butambireta nende mo Steven Captain 001 rana ndake Charles abange baroro ba gukulirenga kentangani nawe yarakobatia bi Charles oyo ningo ndake nindi nyarite koiboru na kurua nseme na buna soete nkoyo okay afmalia Charles Momanyi ngoroku aiganinga ndo mwana John Momanyi salamu mumina yo kurukwa sinyanja Momanyi yule mama mumina bwana yule mama bwana okay chomo mroma nne turaba banne bamurobera basikobera umupira ngwaka klabu ya Tusker abuno ande boni andake nemete bali bagorite andake bakoboli Charles yoyo abli myakere ngabotse nje senko yende kuri gumana sana ne myaka ngende manye mondo what experience kiari yakaki na nje na nyoli romono okay myaka mbote 28 okay yeah nde myake mingi asama ngane yanko hiyo metro what experience yekenge kole ndandake gatinto bira wange bakubula ndake mwanyara kubwa ekombe ya Kenya Premier League ne kerenge season yanko sana ndake what came to your mind kule kwa sori yomweli mukonyara kubwa na mugotanga subuna babui be kombe kyo okay season ye karatu ansete njata berta yanko sana njalengera isi kare ansete abagena bange twalenga se team nakibona yataberto muchando sana kuandani philosophy ya coach patibone karotwa liaraisia magosa ito bana twa itire game 6 ona kurwa buna litu apege tamo twale meeting una bachesaji twata wikato mukirigo rokore timu ya Tusker nere yalenge champion last season ya edete toka takanyere tinse na ndichi season ya bana toka kamba iga toka iwana toka ntomo kiamano tukasangitwa ire kombe na ende na bairete last season Mate manyi teve ti savaringu swasi timu ya Tusker FC ko bobo nyankonga sentunda chiri chikonyara kubwatani kwende Kakamega Homeboys ngote abare senga kentambe chiwokova chia the last two games andake chiba nteje bali dio konyole goal difference ya igoro andake nyasayo bakonyete usengira tevera mangana liye chiwokova seka Kakamega Homeboys okay Kakamega Homeboys ne former team ya ne nona ansirete ikasa bali asinde ga no ansirete Kakamega Homeboys Arwanga ndagoro na rule goro na cheke ka Tusker bono ona jete na gota ba ase chiwo kove chi ba gota ba ire okogaramba twalenga ale sana ba 2.18 but bona ba igete ba ka relax kero twali ale sia magosa ite to basa ko ka chapto na to ka timu chicha to idete nchito itana inde ani kile game bone ka bane dabia sitole ikatubwe game hii wana kare yaika Tusker ya lete pressure mono go cha Homeboys chiwa bana ji atikale ne chitimu bere bana chikomyo kani bana chi atikale tiketi chiwe mu cha atikale nge ivere wana cha atikale ivere Tusker ba kaiwe wo cover wana karba okile munga bairwe wo cover mbata kitenga goal difference ngo bata tinge mu ngo bwa balingi baro oseni ngo bata batinga ngobe kabali chigoli chinyingi maybe hata sisi na ntuntu aramegete aseki ba kwena ne wo cover to karanga mchezo no regau pati ntu anto katabanga se ikere tikatakaleki to bwe chige mcheito wana kartu bwe chige mcheito baro bona jwa kwena na chiwo cover pati bona njiti kopanya yangi kyale wape ni chiwo cover chichikotoka bati bona njengo te Homeboys ingbarabunga kiba kotoba kamanyango bwa bangi chige mchezo nga kiba kopeka chigoli chichonse
Panchimolita ina rama buri aye Charles Momanyi oteva anda ketero chere bune libondo bisengenjo nabo bale guchiesa banale goitu bachiese baendedro kwenda bidebe ngiri ba Charles Momanyi korwa setimi ya Tusker FC abanyango babwango kana wikira bonika abanyango bakabira bati bikombe binge mono immense ya Kenya bakubati gune timu ya timu ya Gor Mahia FC nere tanga ine kubati gune timu ya Tusker FC korende Charles ndocho kwanda mangigoro yenko yone kana twira ne guse twira na maye gake Charles Momanyi namba kya guchiesa na nkiri kya muireretera uchese nambe. Okay, Charles Momanyi ne center back aseke songo aseke gusiye ba ta bebe wano style gete. Okay, no Charles Momanyi ne begi ina ansete kwa maega mwaka 2011 na kabeire offensive sana. Tuone kareika nkaranga competition yero mono ibone wanse kuri skuru akoyara na kanyolire namba yo waka skuru ki komoni technical school wana abuno na jete karanga sengenjo competition yero mono ase bosio mono ngaranga tikangonte me maega oga na roche competition yoro mono kumbe bona na irani toronga sangina cement le position yi ega sakaba favorite asende bon 4 or 5 mwana tabone bintu bya kale to akatabini nga 4 5 lakini siku hizi njetima itinga namba 4 kwa 5 kwa gara siku hizi umeto mwaka flat wana ayo ukoro kwa center back but 4 5 ni zote juu mpira ya lero mwaka flat wana ide kwa tinga 4 5 ngajauten 4 ngajauten na 5 ngajauten yeah. Nimete 2011 ya usone na mangana yenko ya mono kuresa mo yage kumodi buna kunyara kwa totevye ngakie yone myake minge yanyalire gweta na kale abante bale kungusuchia se enkoyo wetira basoli bakarure Europe mono andake Charles yoyo timu kyogo tiote nenga kieli bagosoli kwali wala tebanje ngate kwaka tukali mombe bunere. Okay, njeno timu ya nengo support ya se Europe Chelsea montona anchete mono chonteli akiwana usange binte binge ngo karabunera tali Molinyo bas Molinyo tinda ikabona karanga nda se Molinyo bono bune karanda takabe coach bono yeah lakini wana soma mchezaji oinale ko wati John Church Terry kona ndake Charles enko yao onye chakirete ko ruke komoni gose abona libona onyeke netina konyagendera libono abote byandake buno soeta mangana yenko yo na buno nyagende tibono kamanyekana Charles no mwake umyako ruhusia igo. Okay, mpira to agakire ko rukale to agatachirense disa kale to akarosiri to agatingire ge lija masakara to agakire sana ne chikase ni cyane abo malita mbali kaiga chare to agatingire to sa paraga abo tatachitense kabisa mbura ne to duare komanya sangi chinchara na bochi ko ruga to gojo kibone kare igete SS kuru kwa katwalenge sports patinto achira ruma delim kale mpaka na wadisia baiboli baito bagusimo no baimbanje timanga na mupira mono patibono nchasenge jalenga manyinga imemana no musena akakira mupira nere kale patibono nere tata getenyu wake mupira uyu akansumbuire sana agontesa kabisa paka nale korage hata wewe mwenye Italy usofeki use pilot wewe madisu agotakango no mwenye Italy Uwana wanja kirete ikalende nkana kasabanya sayenga bekomoki kabisa akaja kongike gasendelera yo ingero atebanda kesese kede yukwa lenge obogosolwa bunoswete support abali mbakoete na ebikombe biriyo bwete gose success yawe secondary as far as enko yere concerned. Okay, ye karancho nitike komo ni 2026 alincho yineti 27 alincho neti form 1 komo ni ne skuru ya anchite michezo sana. By the new principal ya lengo alikoro kwa ukoyo mongale iga ganjire koleta bachesaji sana anya kubwate talent abao ko alike skuru yayo ako mupira but yayo goso mabosa mndu akakanira basalinde atubone kana ikoro ochesaji na bange balingi goiko kolo mukia kabisa rokane school team ana kurwa batu 7 ndo akakira classes sana wana ko select wachezaji kile klasi kama maybe ni form 1B wao cheza na form 1 South
Ona karutu agakira mupira iko baka abalimu bonsi mbaga twalire school staff na barumba agakira mupira. Mwalimu na ngo amo ni best anal sana baka bone ga kuru David Sagero. Nero na baro chenga mumbro na babate talent. Gete baka na gata chirense na bwate bikoroto. Akando sili bikoroto ga kabere lefari. Na bankonyete bikoroto no nga ansirite ko beke koroto litangani. Wana nkonyete igo baka none tournament ni yalinge boso yalinge sirongali kandara kange bikoroto tokake tournament yiyo basangina na bele omogosali umuya ku tournament yese defender tukakora kurwa umata karukwa bere umachisa cyo umuya ku twale bono tocha korokana nga ulio bete iga ndinga kiaba wamata kotaka bono o andre ko ndaigo kone kine kian konye te mon galo no gonsukuma 2028 to 9 na tuchete provincial sitangani provincial ya lenge Omabay oiko Omabay iga to karuseligwa group stage to kaira nanga bati ntokweti moya atwira ne skuru ande to ga tema mwaka 2010 ina ande to ga kera Kisumu toka ikatokarusiligwa semis umwaka ina recent mark ya irete mokoro ina ali irete provincials nande nationals no yarengo wa Kisumu round ine inde ona kara kire Kisumu send mark na no wairete nationals ya Patrice Michira wakaenda ku represent Kenya Eastern Central Africa wane teke katomo kisana onye timu ya Legusi kumbe mato katewenga bagerendo konyara nini lakini bwana bagatomo sana tukaira ne skuru mwako ibona 2010 tukasoma tukaenda 2011 okay 2010 ilibona lingorta matema form 4 ikuruke komoni akara ira nanka ono na bwate kende na leo karano rocho bana Bible 20 Bible unavale Charles ntua bwate nimetengo na toro mutimo komwake igo tugera no ondu sikoru ya secondary ono gochimotu na kyo translate koru high school na iso chete na school ende ndigari secondary yake igo senge njoni maite barora bange bage komone bakobwati omorobeliga ndake abasoni baroroba mino malikosa na roboni yabaranda chiti muchinde bali ura inyole bwango okay mchezaji ndio nyoro amugwe kanero wake na waka KPL okro kwa Nelson Cheta na musanyone sana na watu yana ni tomo sana na wako zote form 1 na watu walikuwa nasanera form 1 mpaka form 4 na tokoza matema but boni kana wale bidiko ngona watemano musanya wala sana na kutoka na communicate nere Charles muswana yu kiriri yawe igo mancho murieri tente gosanga mange na Charles Momanyi omagosori gwe timu ya Tusker FC wose timu chinyinge mense ya Kenya mone timu ya Gor Mahia FC amone timu yense ya Kenya ya Harambee Stars ense mo ya kabere kwanto yo bwe magwa yevu enko yo gochime mona kiarwete kurwa secondary yo cold kajia chete timu kia chete na mpaka wikaboni ngesanyarire goika na kiria bwatike wote ya bagosori kurorongo rwa gusi wagendete okene mechi gosori a to endale motimo komokeigo omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryugonchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayene bundi yokoro systema gose nkuwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko n'ibintu by'estima ke wholesale na buiga sengira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna chi circuit breaker lamp holder consumer units showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings floodlights wall brackets panel light downlighters
street lights na boigo ebingere byagesieri mbabweta boigo chigulu cha konta na tanchit no konyora conduit pipes, circular boxes, switch boxes, cable ties na insulation tapes. Batalire asamagacho Anyatero Plaza anginibingia National Bank ground floor Hospital Road imeyumu chukisi akesimi asenamba enuti sanu na ibere yemo isanu na ibere yemo kianda isanu na isato gose enuti sanu na ibere yemo isanu kianda isato kianda isanu na isato gose enuti isanu na ibere yemo kiande noti isanu na isato enuti Roka Electricals ebinto byonshi byokoro systema inseye keramekemo Ecology ya Tenacious Harbor niyo iguritimira nko yaye gucyose bari batagite kwegera ububweni bwo gutumika imetegeke gusi aburukigwa bari yabubwate alama yedi nabo bagosomera emirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT asibari yabubwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Eyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twins Towers rirongo lya kabire gosoba kirisime asenamba enotibere isate enoti sano na ibere nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousherbalcollege.co.ke Facebook nigo kubanyora buna Tenacious Herbal College college ya Tenacious Herbal nigere certified na ISO. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Mwanche mwito wache mase mukuru asense moya nyamira nake wate veke ndake yokuruku kuruku magali bumwagam chirera ngai ganiriri chirera nya bitenda tebe osemiruka Mitego semiruka lie kale muchi moinopi mteliale arego jimade sega okay yamanye kaine vuna Charles Momanyi omogosorigo se defender kurwa se timu ya Tusker FC urangwa tega ndake kwanyade gukore skuru ngikia gwatia senko yo ya obono ana karanga kole skuru ntoirete 2011 ningiranete skuru naende abuno totakora karane skuru form 3 okara na alo jigena nalo koranga ngairana form 3 wansira ono form 3 nalitoirete nationals naintu tuagrete abai tuagete Moiforces Academy Nairobi tuitete tona maka Mombasa tukaenda Uganda bana nalingira ni 2012 ande to nalingorta bana form 4 garwe school akesa bana nginda akole musani onarole Nairobi akandangiri gochironga yali kalabu gitengari kali ngora kante binjuga iga oteme abambali gwakana aikono mupiro gwaka ni ndagara yokora ego naso komenya igo toka nkayandoro kina kiyo koroko kwa Iron Strikers kerega lirongai wana na watu wake mupira karibu mwaka wa motara chikoera wana ngara umo wabere bokongo tikangira nenga Bajo ya lingi gasi sana no koragira ko igota neme chanda tikangira nenga ngaira na nganga cha mwebuli akangira driving school Nyamira ali kidogo but wana ko na korona nenga masoesi Nyamira gali na ko Olympic ya Nyamira gali ana ali no nyore to mongwana gete kuruka Kamega lewe nge gokora Kenya Power Nyamira gaiga akandigero iga gata ko mongwana okora na wabwate talent kandangilia kamboli nera ngutrain yali ngumupire round antevi okay ile tamanyika ntemo gaiga neto eto niaje poa unaonekana uko poa no bwato musani Kakamega kama te yaya jabo na Kakamega itinye manyiti Ndale kwenye guli itangane de litangani akantevi koraki ukuna beste huko sina ngama tevi timbu ati onda akantevi ngo tomande ko joro kwa nyoro musani oro ande kerabu ya Western Stima oteme na gambe na coach oro oganda trials
kamate timbu ati akante ingorande akagamba ne coach akante bi inka tiliale na bogotara kamate na incho bona ngoruga ikaba kanyamiro mate no koro ngotara kamate na bongotara distance yanyu kengana eyo na bongotara kagenda bono ane fe na bwate abangwa na banchangirite iga ngasangisa ndire ngagenda na ngorunga iga sister anente betinga tiganda atara go chiga iga asengo chingo chigwesta ni alika kamega tiganda atema ndole gose ni faulu kama chale sende so bango bono kabangesa bali ukenda kakamega inki bono kibwateti bono kurabu kibwazinge tika kamega na bonya olete western steam abuko natural siali mongwano lingora kante bi gendo boys oteme gose no ete boys ge kana onchete ngatema ngasanginya sana rapna tarikorara ebinge mbia apeneti abu kidogo na jete ngakatu ngaira nanga ngatana tikina mngana mpira kidogo bakanga gresimi kwa senga japo chasa twalingo ara bange balingi trials ngaira na wakante bi acha tukucharibu tena aliondege kiele homeboys kike kwa inalia shukire ligi 2013 bwana ilivona 2014 January bwana tete waka super league wale usempa pande bache bwana homeboys no nganganete ngasangira saini ngansera homeboys ibon 2014 tukakole ligi namba yamo liri samunya mwana rolenge president ya FKF akarusi gubo bana kabanga na siasa ntwa karaki ntwa panda league bana kaba 20 kokora lima de shabana yalenge league banya moya tata bakonya bakoleki papande league na barabona shabana yangi namba 7 pakatura chipoint sato bakora na krijozu bana bakabe kubaka bakacha namba 3 bana ibira bindi bika twara mokomo bataba te konyalikana bana league iticheti wako wana kareta kwa waka 2015 naende tukapanda naende ligi bwana tupandite Homeboys, Posta Rangers na Krijozu 2016 wana liu mwaka wana mudangani waka Kenya ni Premier League wana 2016 ngabambana tukakora namba top 8 this Super Sport na aleko sponsor league wakati abachitimu chalinge wa 16 wana bakakana mbao wana nyamwayo ruro wana badate kupandisha babeke chitimu chu 18 ekaba siasa Nick nalibona Rosa office Nick Mwendo atabanga na bako sponsor chitimu cha 18 ekaba siasa but abachi ake tu wana mpaka na chechi chire 2018 wana lika tu panda tu akire league 2016 tu abe top 8 wana toka kaza ngo waka tole top 8 watu wapweti nere gasirira ka bona nini kada ya chete Super Sport okano balinga ko sponsor ni tournament ya super wana bakaruo 2017 dokangangana na tukote ban top 4 ga ikato bekri chiko chinga sana bona mwako hiyo nalinda ngeli national team litangani 2017 ndangeli na chitokori ile kaseti ganga sangiri tali anendro to chwaka na wale kuchikuwaka na Congo away na ndangiri kambi nduchete kambi chuikivere patibono machanda na bwate passport na weka rutabwate passport una yotoko akusekerero bakamboli ngabate itimbo atibate ni coach alenge sana likumbi na rolenge coach round hiyo akakoraki akandebiona kama una ira nae ndokoranga uliye passport tokoranga line naende nkaira na gara kitingo etimoyo umwako uyu ibona matengo ta abona nje ebisibyane binge bikorekete 2017 ye nande nindangeire ngwana twalinga tournament ili Al City All Stars abasongo bachite bale gukora selection le Al City ale ko Europe yagocha ilia bale kwenda oro kwanza Al City yakarabache selection ya bete kabana basonga bana bale kweta chitimu chikwaka KPL chance ba select best players bache twaka Kakamega ba tukaselect abachezaji babere nche na umungwana gete tukaenda Nairobi ya masoesi for 2 weeks wana abu betuwe basanja alingo aringia baadaye alinge 3,000 nkabera matuko 14 bati basaninge alinge okay kuruga wana ekere selection yako lile abazonga bana bato tuteneti chiwige chibere
alafu bone ngara baike matuko yo moiso bona bagotigera bali gotigera bone coach ya national team ibono lengo kumbi agotigerwa abachesaji amalieta ali abona bagocha kwanda UK bona labondo chekadi yani bako yo moiso bako yana naiga ando chekadi yani Charles Momanyi kare ko yana nuga malieta bona go so agotangazwa baituye kadi bakabona igetimete ya chiete egasira katika abo malieta na barangiretigo tinchieti tokago chala wancheito nkairana lakini nchetincheti ko kumoyo tincheti ko kumoyo ngatia bidii bona ndo mwako itoka kule ligi inaote ibono top 4 Charles ya ata webi rebgente kusuka bono abunga kamegombo isina kokosa kwa team ya Gor Mahia sana kubona ngokora bona eli na turangiri ligi ya karaya era 2017 yeyo tokarangulu sekafa sime challenge yalenge Kenya kai bona inero tokolete tokaira bateni yalenge Machakos Kakamega na Kisumu no yale kwakero tokaira ligi yeyo ya sekafa ane medali inare yere korogabo kurobona Gor Mahia bandoche konye contact ni ali na boys karana ali new kumbe Gor Mahia wa bandolire okare ligi mate karo performance yango lile best players Gor Mahia no bako ire tukaenda liende Gor Mahia baka contact tukantoka mbaika bana bonse neti Gor Mahia ko 2017 December nga join oro 2018 January ana Gor Mahia no saineti na neti mwenene kangangana pete Gor Mahia akonyete binte bingi sana na sekafe iko ile sekafe hii ni changere tabaka ngata ko kolesha kanyombaka kangangana iga baka kaiga ona 2018 yeitoka ile ligi 2019 nalito agete nini tokanda kwa kana Everton tokanda England no tuachiete betheni echakete betheni no ndusiti rwete ko UK wana roto iro chine yeli verera kabisa to wanda montako ibere ne history okay on tokanda oro tukaka ntwero chireta mange renga wanjiri mwagetu chigolinya chio kabona chine chinyinge wana mani tulikuwa ko chigoli ma tu atemera bantu baota kana na manu ne yare je na ne yawe yarenge wana ngo kumwa wana kara baota nga tukakiri chigolinya tu ngotema tu achete lakini matende bade congratulations era adengi kati timu chintanga nipi kocheza sense meri ya England amune timu ya Everton timu ya Gor Mahia FC I say Charles Momanyi ngati hapa kwa Solivali 2020 tukaire ligi 2018 2019 2020 nalibona corona cherete but in 2020 you coach netu about 2019 we tuchete Everton 2019 November naliturwe tororo akaba 2020 coach ya arwe tororo South Africa aliboniga akanyore team Vietnam aka text antebi Momanyi ni aje poa kuna deal imepatikana mahali ni ya pesa fulani badeni anta eti ya bana ayo nganga ora nikukurusia contract ya Gor Mahia okay ande bakora bali mbata waka na contract ichwa saide ngabanda 500,000 kwa tebona na kingo kora ngachwake sabu njirade bana Gor Mahia bali kwancha ndusi ya contract ya sibali ana ngate ana njirade yotiga baiga but bona kare contract yani kaira bana senti miaka 3 na Gor Mahia kaira 2020 bona korane kare acha Gor Mahia ma bona mochano no ro abe bona kare sports person era sponsor ege gasira kare asira to ka mochando tubasa ne chinyingi to kubadai bana ege katika join bona task ngataminete contract yani join task last year mwezi wa 8 watera we mwancho bari agatema college team chinyinge na omogosori Charles Momanyi we mokire ya kombe ya Super League we mokire ya kombe ya Kenya Premier League ne timu ivere timu ya Gor Mahia FC ne timu ya Tusker FC bona wato manyo bongana ke to chokoro mwana we maitena mutambi tugendeli bagalinde ostokore tense moye studio TV binte binge andaka yoroche ingi kelikera akoru gekinie biyegwa vienko ya iga sense ya Kenya sense ya Kenya kwa sasa gusi irawana gusi. Okay, njendo nalenga yote baga gusi nalengo changamkira sana chikava na chikaunti cheito echinyamira na Kisi pale kwancha ba create team ya county kuna chikaunti chinde ngora bana na vika ni bwate team
bali kuchangamka tutwale timu kuru county bakusponsor abachezaji bano choto balike gasi bae gasi gali babusana ne town ni bana bakora safi batike kamara baba bakora bandegeti ibona liko promote bane bichana bitu bana kurusiga iga okara sande kusanga uri team kusponsor bana Kakamega umbo singo sponsor na Kakamega county ibona binali bonta alafu ne factory cheito sanganye chichagusima chionsi yanjole tombe at least ngo igune bwate team by the way kwa team ji factory ji inde bali kwanja ba nyole ba sponsor na naga team umupiro ito kusiga gore ko imoka igoro